calon nomor dua. Orang ngapa cekalem ngabes foto nasoke. Ngiring masyarakat Matura coblos nomor dua. Kaangkui neros aki abangun kerena ce ampun ngosongaki Partai Gerindra nyamana pamenang Prabowo Sandi. Sateja tretan dari Matura celopa aki Pak Prabowo Sandi. Duce mana sepasta pamenanga karena nikah pele ulama ngiring masyarakat Matura sampai bingung. Meskipun kita deputena dalam pemimpinna tempeng makin sakit rasana tempeng makin sakit rasana letak sajen sara ore ceki ragu dukung Prabowo Sandi. Siapa tahu akhirnya rakyat terima murah pamenang Prabowo Sandi. Sateja tretan dari Matura celopa aki Pak Prabowo Sandi. Duce mana sepasta pamenanga karena nikah pele ulama ngiring masyarakat Matura sampai bingung. Meskipun kita deputena dalam pemimpinna tempeng makin sakit rasana tempeng makin sakit rasana letak sajen sara ore ceki ragu dukung Prabowo Sandi. Siapa tahu akhirnya rakyat terima